Lepo pozdravljeni, z vami je nova Videofronta. Tudi tokrat vam bom predstavil nekaj zanimivih posnetkov. Oddajo pa začenjamo z animacijo imenovano Nočna izmena. This is 93.3 WKMC signing off for tonight. We're going to leave you with just one more. Thanks for listening.
Videofronto nadaljujemo s 3D animacijo, ki jo je ustvaril David Tillman. Umetniški posnetki so vedno nekaj posebnega. Sanjska vožnja, ki si jo bomo ogledali sedaj, je narejena iz dinamično povezanih fotografij.
In sedaj se bomo za nekaj minut preselili v umetniške vode. Ogledali si bomo otvoritev razstave Aleksandra Pece, ki se je zgodila v avli novogoriške mestne občine. V avli mestne občine Nova Gorica so v petek odprli razstavo novogoriškega slikarja mlajše generacije Aleksandra Pece. Pred številno publiko je slikarja predstavila umetnostna zgodovinarka Nataša Kovšca. Aleksander kljub navideznemu nezanimanju išče razlog za to našo zemeljsko avanturo. Skratka, njegove dela so avtentična, so ironična, vznemirljiva in spodbujajo našo domišljijo in prepričana sem, da si bo vsakdo ob teh slikah ustvaril neko svojo zgodbo. Slikarja je označila kot izredno predanega slikarstvu, kot človeka, ki za ustvarjanje živi. Hvala Blažu posebej, ki mi je zelo pomagal, in seveda še najbolj hvala pa moj dragi Evelin. Tako da s tem je, mislim, da razstava uradno odprta in moram reči, da lahko tudi kupite kakšno sliko. Že vse od leta 1999, ko je zaključil študij na Akademiji za lepe umetnosti v Benetkah, se neprekinjeno posveča klasični tehniki in fotorealizmu ter pripravlja razstave po Sloveniji in Italiji. Njegova dela imajo osnove v ameriškem slikarstvu 60. in 70. let prejšnjega stoletja. Ustvarja oljne slike, ki so večinoma narejene po predlogah, zlasti po fotografskih posnetkih, ki jih z lastno kompozicijo predela. Vsebinski izbor v nasprotju s klasično slikarsko tehniko ni tradicionalen. Poznamo ga po ikoniziranju filmskih in stripovskih junakov, po fascinaciji nad medijsko posredovanimi simboli in ikonami ter po fetišizmu. Med zadnjimi deli, ki so na ogled v avli mestne občine, je nekaj klasičnih tem. Portreti prijateljev z danimi simboli in veduta Nove Gorice z lastnim avtoportretom, ki ga v njegovih delih pogosto zasledimo. Januarsko kolesarjenje ni za vsakogar. Tisti pa, ki so jim všeč takšni izzivi, lahko uživajo v pogledu, ki jih nudi ta posnetek.
Naša življenja so odvisna od energije in marsikdaj se niti ne sprašujemo, kako energija nastane. Posnetek, ki sledi, je hkrati grozljiv in romantičen. Popotniški posnetki so lahko tudi dolgočasni. Slednji ne spada v to kategorijo. Hitri posnetki Londona so prava paša za oči. Posnetek, ki sledi, je nastal na Palmi de Majorki. 24 ur strnjenih v 3 minute in pol s pogledom na Sredozemsko morje.
Prepričan sem, da marsikdo izmed vas še ni videl afriškega videospota. Kaj šele spota narejenega v Gani? Sedaj imate izjemno priložnost, da si ga ogledate. Even if I make me burn up, I won't meet me guy. She's the cutest, sweetest girl I ever had in my life. Even if I make me burn up, I won't meet me guy. She's the cutest, sweetest girl I ever had in my life. Tiki teenage rhythm, Jesse and them, more content, fair more in my front, me say that I'm for no gig at all. I feel never so trying, the atom in time, defeat with no experience. I feel never so trying, the atom in time. BBC be what's I remember if you're not pop, now we are me po, I am yo, who come in for no, obi dum ye, who born yo. I got me so if you're not pop, now we are me po, I am yo, who come in for no, obi dum ye, who born yo. So we sing again, oh we are God that is what this girl are too serious. Open was and always coming out curious. Down our done us up, can you tedious? And now we are together, must share this stormy weather. Oh we are God that is what this girl are too serious. Open was and always coming out curious. Down our done us up, can you tedious? And now we are together, must share this stormy weather. Yeah. Sing again, oh oh. And now we are together, must share this stormy weather. Oh, sing again, oh oh. And now we are together, must share this stormy weather. Oh, 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 oh. Na 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 na. Oh, 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 oh. Na 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 na. Umeka senya mi na 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 do yeti hoda. Even if I make me burn up, I won't meet me guy. She's the cutest, sweetest girl I ever had in my life. Umeka senya mi na 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 do yeti hoda. Even if I make me burn up, I won't meet me guy. She's the cutest, sweetest girl I ever had in my life. Show the world who you are. Tell me who you want to be, me ready for surrender, girl. Never shiver, never wonder and ponder. You're number one on the agenda. Police are pray first. I turn the light, this love is bonafide, would I never die. Me ready to show you are. Love is pure and clean. This is what I'm feeling. Aruba don't feeling. Bless me in this life with your beauty. Just like the way the sun appear. You are the empress I prefer. Could I see you, my nice and cute? Give me that, 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 yeah. See the way you fine and the way you shine. Woman, your body and your shape and the way you whine. Just give me a chance, make we do a dance. Me, I go take it home and show you some romance. See the way you fine and the way you shine. Woman, your body and your shape and the way you whine. Just give me a chance, make we do a dance. Me, I go take it home and show you some romance. Even if I make me burn up, I won't meet me guy. She's the cutest, sweetest girl I ever had in my life. You can see me na 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 do yeti hoda. Even if I make me burn up, I won't meet me guy. She's the cutest, sweetest girl I ever had in my life. Danes smo navajeni, da so animacije narejene z računalniki, tako da nas posnetki, v katerih je vse narejeno ročno, še posebej presenetijo.
In tudi ta videofronta gre počasi k koncu. Če smo oddajo začeli z animacijo, jo bomo tako tudi končali. Bazi je zanimiva žvalca, ki se ukvarja s posebno uganko. In tudi 18. videofronta je počasi prišla do konca. Če vam življenje grenijo konflikti, vam priporočam, da se lepo pogovorite, kajti nasilje ni nikoli pravi odgovor. Uživajte!